Habari za saizi ndugu zangu, salama aleikum. Tumsifu Yesu Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zanguni, nimeleta taarifa hiyo. Sisi wote tuna familia humu ndani, lakini mbali ya familia sisi wote tuna jamii, na Afrika inajulikana, na hususan iko nchi ya Tanzania na nchi zingine zinazozunguka Tanzania zinajulikana kwa upendo, amani na mshikamano ulio tunaoendelea nao. Hizo ni peni ambazo zimepambwa vizuri sana hizo peni. Lakini hizo peni naomba radhi kwanza, nimekuja kwenye magrupu ya michezo kwa sababu ni swala linalohusu jamii. Inabidi na sisi tuchukue hizi taarifa tuipelekee jamii kwenye magrupu, hususan kwenye vikundi vya makanisa, misikiti na shule. Sehemu tatu kwenye shuleni vinatupwa hizo, kwenye makanisa, kwenye misikiti. Hizo zinatupwa kwa sababu ya kuja kuangamiza vizazi vyetu na watoto wetu. Ndugu zangu, haya matukio yametokea Zambia. Mkiona peni zimetupwa barabarani, mtu mzima au mtoto usiokote. Peni zinapendeza sana, zinang'aa sana, unafikiri kitu cha ajabu ajabu, lakini ni peni. Hizo peni baadaye ukiokota muda fulani, ukiishika katika mkono wako, baadaye sijui kupata joto gani inalipuka. Ikishalipuka inakuja usoni na kupofoa macho. Ukiweka kwenye mkoba wako inapofoa kwenye mkoba, mpaka kwenye mbavu humu. Watu wakiweka kwenye mkoba wa shule akiokota, inaenda kumharibu sana watoto mpaka kichwani. Kwa hiyo ni kitu cha hatari ambacho mpaka dakika hii hatujui ufumbuzi wake. Kwa hiyo tumeona bora tangaziane hatari unaoendelea, ili tuepushe watoto wetu, tuwafundishe watoto wetu, tuwaambie watoto wetu wote, tutangaziane. Tunajua humu kuna Waislamu, tunajua humu kuna Wakristo, tunajua humu kuna watu wapagani. Kwa hiyo kwenye mashule tunajua kuna walimu, watangaziane walimu kuhusiana na matukio haya, wapewe hizi picha watoto wazione njia wanazopita watoto zile ambazo zinatupwa hizi peni. Kwa hiyo ni hatari sana, tunaomba tutangaziane. Hawa watu hatujajua wana lengo gani, na watu wa Afrika hatujajua wana lengo gani, na nchi za Afrika hatujajua wana lengo gani na vizazi vyetu. Kwa hiyo kuzidi kuombea taifa letu, tuzidi kuombea mataifa yetu, lakini kuzidi kumwomba Mungu, lakini pia kuzidi kuwaelekeza na kuwaelimisha watoto hatari ambazo za kuokota vitu njiani. Hatuwezi kujua leo wanaweza kubadilisha kwenye peni kwa vitu vingine. Kwa hiyo tunaomba taarifa hizi zienee kote kwenye mashule na walimu waifanyie kazi. Haya ni matukio ambayo yametokea Zambia. Mwiriwe mwese wagize runo rubuga. Ibyo ni ibisasu bakoze mu mabike mugereka abantu bose atazagira umuntu ukigura, babishyize ku rubuga, yahitanye abana Tanzania. Ubwo rero tuzagira umuntu ukinisha kukigura, umuntu wese uri ku rubuga kireba cyerekana cyangwa atazakinisha kuyigura agira ngo ni bike ari igisasu. Mu bihugu byaturanye Tanzania yatangiye gucaracara hose. Rero ubwo buri wese no kubera amaso abana, igihe umwana ashaka kukigura cyangwa akayitora agira ngo ni bike kikamuhitana. Murakoze, mugira amaso mwiza. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu baherereye hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Uyu munsi turi tariki 14, turi kuwa mbere. Iki kiganiro nkikoze ku isaha y'isa 5:30 z'ijoro. Ushobora kwibaza uti ese ni iyihe mpamvu? Njyewe nabijeje ko ikintu cyose cyitwa ikuru, amakuru yose arimo acaracara hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu bihugu bigiye bitandukanye, nabijeje ko ngomba kuyabagezaho 5 kuri 5. Icyo musabwa namwe ni ukuntega amatwi, ubundi tukamenya amakuru ahageze. Ngira ngo twabanje kubakinira amajwi y'abantu batanga ubuhamya bw'ibyabaye cyangwa ibiri kubera mu gihugu cy'abaturanyi muri Tanzania. Ngira ngo abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, WhatsApp, Facebook, Instagram cyangwa Twitter, ngira ngo aya mafoto mwayabonye. Aya mafoto ari mu bwoko bwa bike cyangwa bw'amakaramu, ariko ngo mu by'ukuri amakuru ahari ni uko ngo ibi ngibi ari ibisasu bishya, ngo ni ibisasu byaturikanye abana muri Tanzania birabica. Akaba ari amakuru ari gusirikira ku mbuga nkoranyambaga. Impamvu nkoza aya makuru, urabona tugiye kugera mu gihe cy'itangira ry'amashuri. Ejo bundi umubyeyi ashobora kohereza umwana kugura ikaramu, ugasanga ahuye n'umugizi wa nabi amuhaye iki kintu, ugasanga kirangije, ugasanga cyangije abana bacu. Ngira ngo ababyeyi bari bubone iyi video cyangwa bari bubone aya mafoto
cyangwa aya makuru, barashishikarizwa ko baza kwereka abana babo aya mafoto, kuko urabona iyo umwana avuye mu rugo agiye ku ishuri ntago aba ari kumwe n'umubyeyi we ngo amenye ibyo yahuriye nabyo mu nzira. Urumva ko rero ni ngombwa ko abana berekwa aya mafoto ku buryo niyo yahurira nacyo mu nzira adashobora kuba yajya ku gikinisho yiboneye, cyangwa se ngo umuntu amushuke ngo amubwire atakira akantu, kuko biri kuvugwa yuko ngo muri Tanzania birimo kugenda bitegwa ku nsengero, ku mashuri, ku bigo by'amashuri ndetse n'ahahuriwe abantu benshi, cyane cyane ngo barimo kwifashisha abana batoya babashuka bababwira ati mwakire ikaramu, mwakire ibikereyo, mujye gushushanya. Ababyeyi rero ibi ngibi mubyiteho, abana mubereka aya mafoto kugira ngo biramutse binageze inaha iwacu babe barabimenye batahura n'iki kibazo, kandi ngo nta nduru ivugire ubusa imusozi. Uko byagenda kose ibi bintu nibyo njyewe abategurira n'amakuru nk'abanyabagejejeho. Nyita Gatuza Kamini Cuma cyasagutse ku ndege. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel yacu, ihutire gukanda subscribe kugira ngo ujye umenya aho isi buri gucya igana.